Ole kan video te milong ai thak sak tu ten zawain chi bai le ule tun tuma hian ka wa wa inaram pusi dar ku nga ziak kan ngai thak chun zom le anga bung som ni pahni na tangin kan chun zom le ang kan video te kan channel te milong ai hlut saka min la subscribe lo ten min lo subscribe ve turin karon som chewa tul atha in ti chuan comment lamte min lo pek sak ve turin karon som ngal chewani bung som ni pahni na nula te lu bung tar na mirem khuwa ni som pasari jun sang ni som pakhat tuk chuan nula te lu tan na ropui lera an khai na khuwa miremakal turin kan thowa Saint Peter High School zirtir tu pu LKNN kan nia jing tong trai in khom a kan jin tur chu Saint Peter's Schoola tong trai local te a chuan min tong trai pui turin ka thoa tong trai in khom ban chuan kan in siama motorin kan chuak nga la KM somsari pakhat zeta hla zonai khuwa kan han lut phota Sinot Ramthar Jubilee High School headmaster puar lo ring lian ale annu ma diniten sangha in min han hrai phota ti chuan kalzel na tur bas kan han zong le nga la an lo khat veka achunga te an lo chuang nual to nge a alaya po an ding tlar khat to hleya angai na don lo tin ahnunga bas chu kan han en le a angai bokin an lo khat le veka kal lo thei ni in kan in hre si lo kan lut lui ve taringot maya ke nga na tak ngial po a har sa khop mai ding chung chuan kan tlan ve tawang wanga nula kumari tatani le putar talem jamo atelu antan saka ropui lera anta na khuwa mirem khuwa chu tlai dar thum ma in kan thlenga alu anta na mun han mu thuai chu ka cha khop maya ka kalpui pa LK chuan a hria a he mirem skula a tholaya antar ani a tuna chuan a mun ma chau a mu thaya an school kota motor kong pui a oma asir chia chuan antar ani a an school atangin a hnai sia awi rim che khop mai antar reng box sia ati ani bungsom ni le pathum na mirem school mirem khuwa a he school hi children's training school mirem antia abultran tu te chu vai pheinam EOC Evangelical Organization Church Manipur lama mi annia an ko hranin an din chu ania tuna chuan sinotin la in kum sang ni som pakhat atangin headmaster tan po staff nurse pirin pui pasal pu lorem ruwa takhasan Sinot High School headmaster da thar ania an school le thoktu te chu maurap in zorama thampo atuk lo ani hi ti tura chia a ani a April 30 atangin vo in June ni som pasari sang ni som pakhat thlengin nitin zan po zan ani ti phalovin in an sa a an lip faya bang an ping thra a tuk verle ek in te an siama lo ngai tu lovin rong bol na anga in mi pali pangalek chuan ha po soilowin an thoka ek in po hostel ta an la trom mai alo ni a akhur an lai chopa abang le achung chu sial luhna ani maya mun puila matranga tran puina omri si lova no pangfi tle matrangin thoktu somlai lo mantlem te la in an thoka pol nga thlenga oma headmaster te nu pahlo chu zora matranga sinotin lomman peya thoktura atir anlaniri sia na ataminanin dailo hle inan sa in pindante ek inte chauka no pang hostel khum do kan thuthleng chun zan zomin an buai ani ber mai an ha thei hle missionary na tak an thok ani ber mai har satakin engma nei manglawin an lo kho satrok thin alo nia an school mun po thatin cheng sang ni peya lua ho mai alani renga school din phalna petuin thatin cheng sang ni a hau boka thatin cheng sang li ani chu
skula pathian thu no pangte in shil tu rani lo tia thu thung an lo nei puya wangin kum som aya tam dai to ni ma se ring tu pakhat ma an la nei lova an shil ngam bok lo alo ni an school palia hian pathian thu an lo shil ngai lo reng alo ni ya skula zirlai thataka zirtir chu an tum le an du tok alo ni Mizoram atanga missionary tenen chuan tumdan le thodan ain ang lo hle mai ma se indem thei ani lowang chu an vai phei ECO mun puilam thu alo ni miao si a ti danglam na a om si lo chuan he skula hi chuan lalpa thu tak soi phal lo na thu thung in rem na kha alakal zelani sikul zirlai bak pathian thu in sil turani lo ti thu thung kha alading renga engtin nge ni zelang le sinotin tuna alatasi a tuna ero chuan mirema he children training school hi a om to lo ani bungsom ni le palina lutan chum nula kumari tatan he nula kumari tatani chanchin hi hriat chian du in mirem khuwa hi kapan ani a headmaster principal an ti jok ma mare maten zanria tui takmin buat sai saka motor kalha po adam song mai thingpuite kanin zo chuan thok tu o e pi vungi vai phei adi tong thiam shruain tlai ne ma kan chuak ta a alutan chum antar na hnai lam ina chuan kan han lut phota Peter pakhat le nula upawak lo an lo oma enge indu antia kan han soya alu antar kha ishria shria e tu te chung nge khonge an in tunge ming kan han tia arab lutuka ka soingam lo tu thleng hian zanria alawak thina sin a hlo om lutuk atia ainga ma chu a soingam ta si lo beidong takin kan chua santa a Christian pafel de omse chung chu zo tila asoi duang kan tita a la fe ya kan kala adi nam roman catholic pafel de ina kan luta a an bengwarin an lo thakhop maya an fanu fapa de po le khalama chuan an lo changkang ve tan to hleya thingpuite min han luma kan han in phota kan kauran school kot bulmaya mande uloka mishing lu ropui lera intar chanchin kha kan shadu mai ania ka hantia hindi lo thiam lawa ani chuan tu hnai deuh maya po mi pathum lai lubung kantar to sin atia ani tu tenge an hming katia school kotami khachu nula kumari tatani ania ain ok hluma atharau asual lutuka in ranga le khola ya te awa ka mi ati thaya mitinin kan hlau ani bermai athrang ti renan alu tana tara musit taka chilchak le hau huayata na alu chu tarani ati a mani intilhum chu sarthi ti maila manlai po in mizoten an thla sang kan ti ang deuh kha ani ome an lo la hlau le mai alo nia manlain thing tlahlum tlangwal po kan khuwa sam thanga tlangwal hawin kan ria puya athla asrang komchar lama tangin zanlai alo lu thin an tia wangin komchar kong ka hnai bera an lo mungam manglo alo ni a ka han hriat chuan keima asi bera kamuange katia engma chu ka hrewe lem hleilowa zo te le sazu thom mai alo ni lek ome putar pakhat talem jamo po athla asang reilu tuka thlasom panga hnuwa alu an tan thale ani oma ala o athi te ala om anti oi a harfu mai kan hmu ve si lovale pakhat hming chu a hre chuak zo talo mi pathum lu tar chu a hre chiang ani bungsom ni le pangana thlasang kalvel dan an soidan le an rindan a soidan chuan hetianga sar thi ho te hi an ruang a chehara thana han phorila
an hnung zanga kuwa a oma chuta tang chuan an tharau kha zan thim hnuwa a chhuaka in hrang le kholaya an kual vel thina in tina min ti thaya khowar dona an hnung zang kuwa khan an lut le a zan lea po chuti bok chuan an ron wak chuak le thina an tia an lu tana ti du da le soi sak hrep chuan a zia om an ring ani ber mai an lathim khop mai kan len na pa chu Christian puitling to chu ani na a han soivel dana chuan ani po chuan an rin dan hlui chu alaban san vek lo deuh ni in a hriat thei Chanchin tra ram huai le thlashang hnot bo thei an mamo ala thim le ri mai heng ho hi adi abor nama miniang nam an nia arunachal rampum puya hian adi te hi achang kang deuh ber an ni hial mai thei Christian po an thanem to viawa ma se an rampum ngai tua chuan engma tham an lani lo thim hnuaya an la leng reng ani bung som ni le paruk na nu in phir a hrin vai chuan nu in na wa han ya phir an lo ni hlau chuan mi pa ve emo mei chia ve emo an ni chuan an ngai a thadeu hleka pakhat zok ram huai ani an ringa mei chia le mi pa an ni hlau phai chuan pakhat zok chu ram huai ni nge in an ngaya an du lo zok a chedeu zok chu ram huai fa ni an ngai awangin nu chuan hnute a pe thave du lova thali thanga a chuan an thinge nge thina ni atia atlang puin a mei chezo a mei chia zok chu ram huai fa kan ngai deu ati mei che chan ala chaw hle zelani chu wangin nu hian balhla phir te hi an ei ngam lo hetiang ang chi nu te ei thiang lo hi an nei nual ani phir hrin an hlau an school thu han soile lokila an no pangte chu jahni som ni lai an ni ve a hostel mi patan le mei chetan an nei sang ve rewa hostela mi pa no pang som paruk le mei cheno pang somli pakhat anom ve a school fee le hostel fee chau hi an sum mu na ani awangin an school le chen na in te chu han thazia zang ani lo renga thok tu hlo po heng fi atanga pek vek ani boxi an ko ran mun pui Manipur lamin in todel tir an tum alo nia har satur an lo ni reng ani ato bera chuan kan zoram Christian te hian lali suan he na heng ho hruai turin thei top chua awatul em achang kang ho tlem te omma se thingtlang khuwa chu alathim ema Chanchin tra an mamo ngoi ane mizote min ngai sang em boxia nulat langwal thalai te kan pen chuak don lom ni setana thunai na thim hnuaya an latanga damdoi ain in thoi an laringin rantam tak an in thoi nan an seng renga tharau le tak salama pui an vangai em kan thu mai do nem ni lalpan nang le kai hi mintir adu asin trom kai lo berle bol hlo pui ngai po ni ila mi fing le rem hria ten an dei zo si lo min ko tu hian kan tlin lo le fel lo na haiderin khongai rong bol na thokatan min ko reng asin kan vela bulak tur tam tak amine kan that lai hun aliam ma hian pui tu an ngai ema an boral me ke tong try thilpek mani thok chuakin setana bumna thim hnuaya thu te hi chan chuak turin I thok thuayang bung som ni le pasari na khoshing na ya pu Christian pi yaman siram an soisa pi yaman siram hi Christian ani kum som nga vela ni mai thai kum dik tak hi an hrilom lawa missionary te nu pa thali lai min thleng tu pu lal than sanga pacho le anu pui pi vanlal mangai te omna khuwa peking boteya om ani peking bote hi arunachal ram East Siang district chunga om riga khop nuaya om an ni adi nam an ni
he peking bote khuwa hian nu pakhat pi tabo ane adam lawa ane ti hi pi ti na tho ani Christian nilo po hian trong trai hi an ring veka missionary te nu pa po hi dam lo te hian trong trai sak turin anon som fo thin pi tabo anep te po chuan pusa nga te nu pa hi an kawa an va trong trai saka anuwa hla te an sa a la an sak lai hian ring lo te chuan pi ya nam sirami chu nasa taka soi sa le aw vak chungin an ron hnuk lu ta an vua a an neka an pe ta an beng sok soka asam te chamin an tan saka pa ho chuan he in nei tu nu tabu ane dam lo po hi nangma ti nat iram huai pai ti nat ane ti dam ngal ro an ti tuara thing thunung te inan hola ani chuan kati na ta ni lo kati dam thei hek lo lali suwa ti dam tu hne na ka tong trai sak zo kang cheu ati po in an ngai thadu si lawa vut duksa te chuan a hmayan the a missionary te nu pa chuan atok to e lo ti bak chu ti thei an nei si lo a khono ta pung kho man ni sia nasa takin an soi sa a hemi tum hi chuan an that em lova apasal tahor sirama point ti thei nei bik heksu heng hi an ma ni sa khothil an rin dan ne na in kung kai ani na lai om bok si ato ke ti mai lo chu missionary pusa nga te nu patan chuan ti ngai na hriat a har hle o me pu tahor sirama le anupui ianam sirami te hian fa panga an neya ate berpo kumsom pathum lai ani to mel khoshing nei ti tu bul ber chu an sa kho pui thiam nge bol pu kan ti jok don emoni ani a pi iayo tatak ane ania andam lo to chuan iayo tatak ane hi an pan deuh veka doi thiam le thil an hriat lo po hrethaia an ngai sangin an hlau deuh vekani ani chuan hedam lo tina tu hi chu kan kho chim lama nu pakhat ani in pakhata om atia an zong ta a pi ianam siramita ina chuan an valuta ama nge hi ani an ti tamai ani an soi sanghal hrep maya an in po chu an thria sak ngala an vok le a te chu an chu saka kongpuya tangin anin chung chu mau thal zumin an per bur fur mai ani dam lo an oma piang in henu khongai thak takhi atina tu an pu ta zela a pasalanu hian a huat wange kamonu yanam sirami hian min ei hlum atumani khoshinga nei ani atia anu fe a chuan dam lowin athita box sia tahora le anupui yanam sirami hian kan kaushan presbyteriana lo lu andila ma se hetia boilai taka lolom lu mai chu arammi ten buai zualna ani an hlawa an lalom lut ri talo ani kan ring tu te po hian ram huai khoshing doi thiam in te an la ring ve thawa zirtir an langai hle ani setana hian alo phuar nget e mani hen phuana sui hi tunge phelta ang khotam tak an om si bungsom ni le pariat na pia nam sirami an that tange nge Sinot Ramthar High School Saint Peter High School a chuan kan fatlumber silal mangai zuali staff nurse chu school no pangle thok tu ho te dam lo en kol turin sinotin ada veya an hne na ko omlai chuan pusanga te thian nu pi walal mangai chuan miron phona kapu pi anam sirami kha an that tange nge aron tia tunma kan lo ti puya an nu pa tha te kalolak puya an inan thria sak tha te kalolak sak to an nia chutia an soi salum tamai chu ka khongai hleya arang thei ang bera zoram le missionary te hne na Facebook a thedar turin ka fanu chuan pilal mangai sangi chu awasila athon dar tanghala arang theyang bera amuna kal ngeya Chanchin kim changle athi na munte mu a athat tu te po chu kom kadua kal ngei kadu thule kalman ka har sat thu te chu
puthara doctor la nun thara chu phone in ka hrila ani chuan ikalman le homan chu katumang che kalvat mairo minon ti hlau maya minon thon nga la chu ba ka chuan pi ralram thangi te chung le afa te le an thian then khat te chuan min pe boka lalpan amal somna tam takin vur le ro se mitam takin min tong trai pui ti te po ka han se le zel boka athamuan thak ngei mai arang thayang berin peking botelam chu kapan ta nga la piraram thangi chuan iom thai chung chu sumlama chuan thaphang su ti in min thamuana kalom tak zetani in thlahung hau lovin pusanga teina chuan thlathum chung lai ka cham thai pha nge ani ti chuan pi yanam sirami an soi saklum na peking bote ka han thlen chuan hetiang hi thilom dan alo ni a pu taniang mi bang le anupui anum mi bang te fa pamal nei chun dubom mi bang kum khat mi dam lo chu pi yanam sirami ti na ta an pu a chu wangin km zani lai hla a pi yanam sirami chonghaya tong trai na ina ommek chu motor hayarin an zuk hruai chuaka zan khuwa in pu taniang mi bang te ina chuan an soi sa a no te hi iti na tani tidam ro an ti tuara ani chuan kati na tani lo kati na theilowa kati dam theilo tong trai zo kila ati point an ngai thadu lova an theito pin an soi sa a abenga thi te chuaka in chunga an soi sak bak pona petrol barrel lian pui chunga te da in an hal khum boka akang na sa hle ani an kot motor kong sir tuiluan kora chuan an paya zan khuwa in chuta chuan an muta zinga po mi vei vak te chuan ala rum an tia tuma nan pui du lo hemi chanchin se hau lo hian pi vanlal mangai chu putanyang mi bang te nu pa in an fapa dam lo chu tong trai sak tura an soma wangin avakal ta a heti lai hian a pasal pulal than sanga chu thalai suai tu te nen ko san tlo in khodanga an lo thang bo lai ani a dam lo atong trai zo hong tur chuan kong sira pianam sirami tuiluan kora mu chu a hmuta phut maya ruaka alo mu chu alaina ta puanin atuam ve ta nge ani han song boldon ma che tual tha thu buai ni sia an nam dan te akhir si ti dan tur hriat a har le ang ni som ni le pathum thani sang ni som pathum in rin ni zinga thi ani a nileng in tuiluang kora chuan an da topa tlai lama a pasal kha khodanga tangin anupui thattu te hian an ron hruaya atuarin a tap na sa hleya boleng km somnga hla tangin police an lo chho boka arwang chu dam do in a anda zan khuwa a atuk chol ni zinga doctor ten an enfia Christian dan ang thapin Christian ten ram hnuaya an phum ta ani an tha tuk chol ni chuan no te nu le pa taniang mi bang le anum mi bang chu an fa te nen min tong trai ru an tia an ron in khoma ringlo ni ma se ama atanga pusa nga ten in khom tura an lo som thin an nia anin khom ve zau reng ani heng thil thlen nu phei chuan in khom an pel talowa chun le zana an thei angin pathian thu te kan hril zela an tongin bible pum an nei to a an chiar tu lai te kan hrila kan ti sualani kan in chir ti chia lo ma se an nuna in chirin an langa an fapadam lo po chu ring tu ten kan tong trai saka adam ta a ring tu te tong trai wang chi ani e an ti thei ta ani akhopum khan athrang an hlau le sia zan tin an tuala mai an chem eng hlua vek thina tharawin a hlau tura an ngai ni che kang chu kar ni khat zet chung chu in tinin an kota mai puyan chem eng hlua zan tin ani pianam sirami hi an tha hnuwa po athat tu te hi an laron in khom zela an soi sak na in nei tu pa tanyang mi bang atha na amo phurtu bera angai ania niriat hnuwa police in an ron la a lung ina atang ta ani
bung som ni le pakuana mithi an phor le kum khat hnuwa arunachal ram east siang district a hian riga khuwa kholian ve taka oma ring tu tlem te an om ve a abak zong chu mizo pi le pu te angaram huai bia a in thoi ring vek an ni he khuwa hian christian tamotaloma le achung te an om ve a anin le lolama po van tlang chunglam ti turan ni ve a ma se van duai thak takin an pa pu tamotaloma chu ram hnuaya thingina del hlum hlau maya christian te ti dan ang thlapin elder upa tangar jerangan ni som pariat July sang ni som pahnia avuya missionary pulal than sanga pachuo le pi vanlal mangai le ring tudang te po avuina hian an tel hlom ani ni som ni pali July sang ni som pahni ni sari hnuwa chuan mi pakhat hian kamumanga thito tamotaloma kha kalo hmuwa ani chuan thingrem chunga min khung tlata katho ai piklu tuka minla chuak ra u atia phor le a kuang thingrem po chu kar chiata anin phum dan anga phum top an du hiala ma se an phor ta em lawa anu pui le afa te pathum te takte te akal sanani kum in sang ni som pathum April ni kuwa khan afapa amilai kumriat mi vel James taloma chu anar thire theilawa wangin a thi a khomi te chuan ni kumlam dai to a thi apa tamotaloma tharawin atina tani anti tatlak maya ni kuma thito apa ruang chu an phor le ta akuang thingrem chop chuan an hal ral le taveka a than chu an chil le lem lova aruakin an kalsan maya abula chuan afapa James taloma than chu Christian ten an laya Christian te dan anga phum turin kan buat seita ita nagar khopuya working committee a kalmai tur pastor zomuan sanga changte po chuan hunche takara in lama avuya thamuan na thucha toite a soiboka avuizo vele ita nagar lampanin min tlan liam san tangala missionary pulal than sanga pachuo po rongbola khodanga akalpo aron hongwang wanga thlan lama avui ta thunga akhuami tele peking bote tangala kaltep nen biakin bul apa thlan rok bula chuan kan thla liam ta ani hemizan hian hong lovin kan riaka atuk zinga peking bote ya kan hon santa ani an khuwa riga khuwa Christian tlem te te chuan an len pui zui ve zel ani